Dobrodošli u ime Hrvatskog triatlon saveza. Danas imamo jedan od setova predavanja, iznimnih predavanja koje će odraditi naš izbornik, odnosno naš trener za razvoj. Pa da ga ja i predstavim, to je Martin Papišta, magistar kineziologije. Inače trener za razvoj u Hrvatskog triatlon saveza, vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na predmetu triatlon. Inače iznimna osoba sa velikim iskustvom i osoba koja ima respektabilne rezultate na međunarodnom nivou. Samo da spomenemo učešće na olimpijskim igrama, podi na svjetskoj seriji i još mnogo toga. Današnje predavanje je vezano za energetske kapacitete samih sportaša u triatlonu i ono što je bitna stvar, metodologija, odnosno dijagnostika u modernom triatlonu. Predavanje je zamišljeno u dva dijela. Prvi dio se odnosi na samo predavanje izlagača, a drugi dio je otvoreni panel u kojem možete zapravo postavljati pitanja i naravno sudjelovati u raspravi, odnosno sudjelovati u, da ne kažem, izmjeni mišljenja i naravno postavljanje pitanja i dobivati odnosno odgovore na ta pitanja. Ja neću sad previše dužiti i ja ću dati riječ našem predavaču, izlagaču, znači kolegi Martinu Papišti. Martine, evo sad ću te staviti kao hosta, pa onda molim te da ti preuzmeš palicu. To znači da screenaš, odnosno šeraš screen i ako neko bude traži ulaz, samo da ga, ajmo reći da ga pustiš u samom predavanju. Momentalno ima 52, jedan respektabilan broj. Pozdravljam još jedan puta cijelu ekipu, ima je tu i Slovenije, naravno Hrvatske, Slovenije, Bosne, ima iz Srbije, naravno Makedonije i jedne šire regije. Vidim da je to vrlo popularno predavanje. Evo ga, sad se javljaju i ekipa sa Kosova. Martire, evo, tebe ću sad staviti za hosta. Ja te molim samo da make a host. Ok. Ok, evo piše ja sam host sad. Znači, dobro večer svima. Ovo bude prvo predavanje od mene. Za prvo predavanje sam izabrao energetske sisteme i dijagnostiku u triatlonu, jer mislim da su energetski sistemi i cijeli taj proces dobivanja energije u našim mišićnim vlaknima, znači pokretanje tijela. Ako želimo pobijediti jednu triatlon utrku, mi trebamo pokrenuti svoje tijelo i doći brže od svojih konkurenata na cilj, a za to nam je potrebna energija, pa sam za prvo predavanje izabrao predavanje iz fiziologije, koje je po meni temelj svih aerobnih sportova, da se dobro razumije kako se energija u našem tijelu stvara i koristi, koji energetski sistemi tu sudjeluju, što se dešava u našim mišićnim vlaknima, što se dešava u mitohondrijima, kapilarama. Znači jedna baza, prvi dio predavanja malo teorije, onda to povezivanje sa zonama intenzitetama, kako se naše tijelo znači mijenja, odnosno reagira na različite podržaje intenziteta ako treniramo u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj ili šestoj zoni intenziteta, a onda bi se malo dotaknuo metaboličkog profila i dijagnostike i treninga, odnosno na provedenu dijagnostiku. Za to mi treba prezentacija, sad ću samo da ju pokrenem. Ovdje idem, share screen. Znači, možemo krenuti. Mislim da ako neke stvari nije jasno, bitno je da se javite, da pitate, možemo zaustaviti ili proći neki dio više puta, jer se dosta lako izgubiti. Pa ako neko treba lako, ako imate neka pitanja i to možemo se zaustaviti, čisto da možete pratiti u čemu je tema. Dobro, ovo je prvi slajd.
Samo malo. Sekunda. Aha. Znači, prvo ćemo napraviti uvod, onda ćemo govoriti o energetskim sistemima, općenito, zatim o mišićnim vlaknima, jer su usko vezani za rad energetskih kapaciteta u našem tijelu. Zatim ćemo napraviti tu fiziološku analizu sa povećanjem intenziteta, dijagnostiku i na kraju o planiranju i programiranju treninga ovisno o našem metaboličkom profilu. Jer svaki čovjek je individualan i treba, znači, dugoročni plan drugačije biti posložen prema tome kakve mišiće ima, kakvu strukturu mišića ima, kakve sposobnosti aerobne i anaerobne ima. Za početak, ovo je jedna slika na kojoj smo ja i Javier Gomez, to sam namjerno stavio jer zanimljivo je, recimo, oba dva smo slične visine, imamo sličnu kilažu, imamo čak i sličan postotak masnog tkiva, nije velika razlika u postotku mišićne mase potkožnog masnog tkiva, međutim, moj anaerobni prag na trčanju je 3.45, a od Gomeza je 2.45, što je zapravo 1 minuta razlike. On trči 10 km 28 minuta, ja trčim primjer 38 minuta, pa u ovom predavanju ćemo zapravo objasniti zašto je toliko velika razlika, iako obični laik na prvu ruku bi rekao možda da on malo spremniji od mene na ovoj slici, a zapravo ispod kože, kad se dotaknemo fiziologije, njegovi kapaciteti su totalno drugačiji od mojih i njegov mehanizam proizvodnje energije u tijelu je totalno drugačiji od nekog rekreativca. Već na prvu vidimo da kad se tijelo zagrije, kad je čovjek kod napora u utrci, odmah mu se vide žile, mišići, puno drugačije nego kod nekog rekreativca. Znači, iako na prvoj slici djelujemo slično ili mala razlika, ovdje se vidi abnormalna razlika već na drugoj slici, da tokom napora ispod kože događaju se drugačije promjene. Znači, samo da dodam ove ljude koji su još 5 ih čeka, pa ćemo ih još... Molio bi samo da se u chatu pišete sa imenom i prezimenom i od kud dolazite, tako da imamo evidenciju o kojoj je sve prisutno, da vidimo zainteresiranost. Hvala lijepo. Znači, energija je ta koja je potrebna za funkcioniranje cijelog našeg organizma. Ona nam je potrebna za rast, razvoj, za obnovu naših stanica, za razmišljanje, a za ono najbitnije za nas je za pokretanje mišića da bi mi što prije došli na cilj. Molekula koja daje energiju našem tijelu je adenozin trifosfat, to su vjerojatno već mnogi čuli, ATP. Na način ona funkcionira tako da ima, ona se sastoji od adenozina i tri lanca fosfata i onda taj zadnji lanac, treća grupa fosfata, ona se pokida i od ATP-a nastane ADP, adenozin trifosfat, i u tijelu se stvori energija od 30,54 kJ. Međutim, mi imamo ATP-a u ograničenim količinama samo za 3 sekunde, tako da mi trebamo konstantno taj ATP obnovljivati, da iz ADP-a ponovo postane ATP, i zbog toga koristimo različite energetske kapacitete kako bi sintenzirali ponovo ATP i nastavili energijom pokretati naše mišiće. Znači, to sve, di se to dešava? To se dešava u našim mišićima, preciznije u našim mišićnim vlaknima, odnosno, ako govorimo još preciznije, o našim mišićnim stanicama. Ne mogu reći najbitniji dio stanice, jer svi dijelovi stanice su bitni, ali ako govorimo o energiji, najviše toga se dešava u mitohondrijima. To su ovaj mali dio tu, mitohondriji, i oni su praktički motor našeg organizma. Onaj čovjek koji ima više mitohondrija, čiji mitohondriji bolje funkcioniraju, on pobjeđuje triatlon utrku. I cijela ta filozofija našeg treninga, izdržljivosti, je praktički poboljšati naše mitohondrije. Onaj ko ima više mitohondrija, veće mitohondrije, elastičnije, fleksibilnije mitohondrije, taj je zapravo brži. Tako, mi kad govorimo da ja sad 12 tjedana gradim bazu ili sad radim na razvoju anaerobnog praga ili sad treniramo u zoni 3, mi zapravo šta radimo? Mi radimo promjene na našim mitohondrijima.
radimo i promjene i na kapilarama i na udarnom volumenu srca, ali međutim mitohondrij je taj koji je praktički najbitniji jer se kroz njega dešavaju brojni energetski procesi. Ukoliko je intenzitet aktivnosti vrlo visok, znači ako aktivnost traje maksimalnim intenzitetom do 20 sekundi, onda se ta energija ne stvara u mitohondrijima, taj ADP ne postaje ATP u mitohondriju, zato jer jednostavno trebamo energiju na brži način. Znači taj prijenos energije, stvaranje energije kroz mitohondrij nije dovoljno učinkovit jer mi trebamo brže stvoriti energiju i onda se energija stvara kroz anaerobnu glikolizu i korištenjem kreatin fosfata da se obnovi ATP. Međutim, to su za kratke sprinterske dionice od 100-200 metara koje za nama u triatlonu nisu toliko bitne. Međutim, u pojedinim dijelovima triatlon utrke kada lovimo prvu grupu nakon plivanja ili kad sprintamo kroz tranziciju da bi ušli u prvu grupu, mi ukratko koristimo i anaerobnu glikolizu za dobivanje energije i kreatin fosfat i to je jako skupa energija koja brzo daje energiju, ali zapravo na taj način se aktiviraju brza mišićna vlakna i velika je potrošnja naših zaliha i zbog toga smo umorni u kasnim dijelovima utrke i ne možemo više pokazati svoje najbolje sposobnosti u kasnim dijelovima utrke, najčešće to na trčanju. Znači, sinteza ATP-a se dešava najčešće kroz proces fosforilacije. To je proces vezan uz korištenje energije ugljikohidrata i masti za sintezu ATP-a. To se dešava na način da se, znači, malo je to komplicirano, ali recimo krenut ćemo od toga da se ATP obavlja fosforilacijom ADP-a. To je ta znači kraj, to se već dešava u mitohondriju. To se dešava između dviju staničnih membrana u mitohondriju da ATP postaje ponovo ATP. Međutim, prije toga postoje mnogi brojni procesi kako dođe do te fosforilacije ADP-a. A to najviše ovisi o našoj bazi, o našem sposobnostu korištenja glukoze i masti kao izvora energije. Znači, što je bolja naša sposobnost glikolize, Krebsovog ciklusa, što imamo više mitohondrija, to ćemo brže fosforilizirati ADP i stvoriti ponovo ATP kao energiju. Znači, to se dešava da ADP postaje ATP 3000 puta tokom jednog dana. Može se desiti na 3 načina, znači kreatin fosfatom, to je jako brza energija, smo rekli, do 15-20 sekundi, i korištenjem ugljikohidrata i masti. Korištenjem ugljikohidrata, odnosno glukoze u anaerobnim uvjetima, anaerobnom glikolizom, aerobnom glikolizom u aerobnim uvjetima, kada energiju dobivamo također uz glukoze, ali puno efikasnije, ili korištenjem masti, to je najsporiji način dobivanja energije, ali i najsporiji, a najviše energije dobivamo. To ćemo sve još ići u detalje, pa bude puno lakše pohvatati gdje se šta stvara. Znači, ovo je prikaz kako se energija stvara u stranici kad mi recimo napravimo neki pokret s našim tijelom. Mi pokrenemo mišić, za to nam treba ATP, puca ta veza na ATP-u, treća fosfatna skupina se miče, ATP postaje ADP i onda njega treba obnoviti. To se može tako da se dodaje jedna fosfatna grupa, to može kroz kreatin, fosfat, kroz proces aerobne fosforizacije sintezom, onda se koristi kao energija ugljikohidrati i masti. Energetski sistemi za sintezu tog ATP-a, mi možemo to napraviti kroz 3 velika energetska sistema. 3 glavna sistema, to su fosfageni sistem, glikolitički sistem i aerobni sistem. Fosfageni sistem, to je sistem gdje se koristi, znači taj ATP kojeg mi imamo u mišićima,
njega imamo oko 100-120 grama. Zatim se koristi kreatin fosfat nakon 3 sekunde. Rekli smo da ATP-a te molekule ima samo za maksimalne aktivnosti do 3 sekunde. Nakon toga počinjemo koristiti kreatin fosfat. Njega imamo do nekih 15 sekundi ili 10 sekundi maksimalne aktivnosti. I nakon toga energiju dobivamo na način anaerobnom glikolizom glukoze iz krvi ili glikogena iz mišića u aktivnostima do 2 minute. Iako već nakon minutu aerobni sistem također postaje sve aktivniji i preuzima glavnu ulogu nakon 2 minute. Aerobni sistem on daje energiju satima. Trenutno sat mi koristimo, svi sjedimo, koristimo za energiju u najvećoj količini masti. Vrhunski sportaš koji trenira, one mogućnosti koristiti mast i kod intenzivnih aktivnosti. Recimo neko ko vozi sa 200 vata, a rekreativac je, on već koristi glukozu, a neko ko je profesionalni sportaš, on može i do 300 vata na biciklu još uvijek predominantno koristiti masti kao izvor energije. Znači što je tijelo u boljoj formi, to će ovaj aerobni sistem biti efektivniji i nećemo toliko morati koristiti glikolitički sistem i fosfageni sistem koji u kratkom roku mogu dati puno energije, ali zapravo jako malo ekonomičnosti imaju. Iz jedne molekule se dobi puno manje energije ako koristimo glikolitički sistem i fosfageni sistem. Zato je kod nas triatlonaca bitno da imamo jako dobru izdržljivost, da fosfageni sistem, glikolitički sistem ne bi tijekom utrke aktivirali i da ne bi prerano potrošili svoje resurse. Ovo je sad prikaz, znači kako naši energetski sistemi u tijelu funkcioniraju. To sam rekao da dominantno prve 3 sekunde ATP, nakon toga kreatin fosfat, nakon toga, nakon 10-15 sekundi anaerobna glikoliza do 2 minute, a onda aerobni sistem kroz korištenje glukoze i korištenje masti kao izvora energije. Bitno je reći da to nije kao da na 2 minute jedan sistem se gasi i drugi kreće, nego mi cijelo vrijeme koristimo više sistema odjednom, samo je pitanje koji je dominantan. Tako da već recimo na sprintu od 400 metara nije samo anaerobna glikoliza glavni izvor energije, sprinteri vrhunski na 400 metara također mora imati i dobar aerobni sistem da bi zadnjih 100 metara utrke mogli dobro odraditi. Ako radimo recimo utrku na 1500 metara, to je jako kratka dionica, ali tu je dominantan sistem, aerobni sistem, znači korištenja ugljikohidrata. Tako da i ljudi, sportaši koji rade utrke na 1500 metara trčanja ili koji rade, ne znam, veslanje na 5-6 minuta, oni moraju biti aerobno iznimno jaki. I zbog toga je bitno stvarno raditi na našim mitohondrijama, na našem kapilarnosti, na udarnom volumenu srca, sve to što veže razvoj aerobnih sposobnosti. Fosfageni sistem, znači to je, sad se uvijek ja malo vraćam i idem dublje jer je lakše tako shvatiti nego da odjedanput objasnim sve pa će biti dosta nejasno. Mislim da će biti ovako dosta lakše. Znači sad ću govoriti o fosfagenom sistemu energije. Energija je korištenje ATP-a i kreatin fosfata koji je dominantan za prve do 4 sekunde. Tu se potroši 100 grama ATP-a i treba ga se brzo nadomjestiti. Ako je ta aktivnost vrlo intenzivna, onda ona oksidativna fosforizacija ne dolazi u obzir zato jer je to prespor način na dobivanje energije. Mi ne možemo sintetizirati ATP iz ugljikohidrata i masti aerobnim putem, nego za to koristimo kreatin fosfat, kojeg također ima samo 100 do 200 grama u tijelu. On je skladišten u mišićima. To je najbrži način sinteze ATP-a, ali kao što sam rekao, samo ga 120 grama ima. Znači to je samo još jedan turbo i onda nakon toga imamo prazne mišiće i ne možemo dalje. To je recimo, on je aktiviran kada se dešava da u prvom krugu na bajku lovimo grupu i sad 5 metara smo iza nekoga na kotaču i sad mi hoćemo unutra u tu grupu ući u prvu grupu,
i onda koristimo kreatin fosfat da bi uspjeli ući u draft. Zato, recimo, ako radimo super sprint utrke, ukoliko se to desi, da iskoristimo sav kreatin fosfat i uđemo u grupu, naša utrka je praktički završila. Mi ćemo s prvom grupom izaći iz bicikla, međutim mi ne možemo više trčati brže od anaerobnog praga. Zato jer pojavit će se hidrogeni ioni u tijelu koji će promijeniti pH naše krvi i jednostavno ne možemo se više regenerirati tokom utrke. Mogli bi se jedino regenerirati kad bi recimo bili na olimpijskom triatlonu i tempo bi bio na bajku nižeg intenziteta i kad bi imali užasno puno mitohondrija da ponovo možemo početi koristiti ugljikohidrate i masti kao izvor energije. Međutim, tu sposobnost da se regeneriramo nakon što smo maksimalno sve investirali da uđemo u prvu grupu, mogu samo sportaši koji imaju užasno dobru ekonomičnost, užasno puno mitohondrija i pravu kapilarnost. Znači, to se dešava, fosfogeni sistem dobivanja energije bez prisustva kisika u citoplazmi. Uopće se ne dešava u mitohondrijima, tako da ukoliko radimo na treningu sprinteve 25 metara crawl ili 15 metara crawl, promjene na mitohondrijima nemamo nikakav efekt treninga, nemamo na izdržljivost ukoliko radimo te jake sprinteve. Glikolitički sistem, izvor energije je glukoza. U ovom sistemu anaerobnim putem. Znači, dešava se situacija da glukoza ne može se iskoristiti kroz Krebsov ciklus da bi dala energiju, nego se energija dobiva anaerobnim putem. Također se ne dešava u mitohondrijima zato jer zahtjevi i intenzitet, znači, je toliko visok da je ono kad recimo vozite progresivni test na biciklu i sad ste već prošli anaerobni prag i još te 2-3 minute dajete sve od sebe, onda tu dobivamo energiju anaerobnom glikolizom. Znači, to je proces dobivanja energije iz glukoze, iz krvi, međutim anaerobnim putem. I usporedbe radi, kad dobivamo energiju iz glukoze, iz krvi, aerobnim putem, onda dobivamo iz jedne molekule 36 molekula ATP-a, a kada dobivamo anaerobnim putem, onda samo 2. Znači, 18 puta je manja energija iz jedne molekule glukoze. Dešava se znači u stanici, ne u mitohondriju, jer ne stigne doći do mitohondrija, pa sudjeluju ribosomi i Golgijeve vakule. Aerobni sistem, za nas najbitniji, izvor energije su masti i ugljikohidrati. Masti su izvor kod vrlo niskog intenziteta, a ugljikohidrati, odnosno glukoza, kod intenzivnih aktivnosti. Zašto? Zato jer kad je... Samo da te malo, daj molim te pusti ovoga, ima još koji čekaju za ulazak. Ne? Aha, može. Hvala. Hvala. Sad vidim, ja sam mislio još dvojim. Evo ga. Pustili smo ove koji čekaju. Ako se slučajno još ko pojavi, onda vi, Mario, slobodno recite. Znači, aerobni sistem, to je sistem koji praktički koristimo većinu utrke i u većinu naših treninga. On je dominantan u aktivnostima dužima od 2 minute. Najkompleksniji je, u njemu sudjeluju najveće molekule masti su najveće molekule glukoze su nešto manje molekule, pa brže ulaze u stanicu. Najsporije daju energiju, međutim one nam daju puno energije. Kada energiju dobivamo aerobnim putem iz šećera, znači iz glukoze, da se glukoza, znači aerobnom glikolizom daje piruvat i onda taj piruvat ulazi u Krebsov ciklus, zatim dođe do one oksidativne fosforilacije u mitohondriju. Taj proces znači daje, sam rekao, 36 ATP-a. 18 puta više nego kad radimo intenzivnu aktivnost. A kada energiju dobivamo iz masti, znači beta oksidacijom
masnih kiselina, koje se također onda rastvaraju na piruvat, ulaze u Krebsov ciklus i dolazi do oksidativne fosforilacije u mitohondrijima, onda dobivamo iz jedne molekule masti čak 129 ATP-a. Znači, to je ogromna razlika kad neko ima bazu, kad neko ima super ekonomičnost, recimo Eliud Kipchoge, on trči 3.0 po kilometru, dobro, ne baš na 3.0, ali recimo na 3.20 po kilometru, on koristi masti. I oni svake molekule dobi 129 ATP-a. A normalni ljudi su već u anaerobnoj glikolizi i svake molekule dobe 2 ATP-a. Zbog toga, ako vidite nekad da naprave event da ljudi trče na maraton pace, pa mogu izdržati 30-40 sekundi ili minutu. To je zato jer su oni cijelo vrijeme u anaerobnoj glikolizi. Znači, skroz drugi sistem je uključen u taj rad. A zašto? Zbog toga jer naši mitohondriji su totalno neefikasni, puno manje, imamo puno manje kapilara da bi došla energija do stanice, a to sve se postiže treningom u zoni 1 i zoni 2. O tome ćemo malo kasnije. Samo dalje. Sad nešto o laktatima i acetilu koenzimu A, jer puno ljudi vadi laktat, a ni ne zna šta je laktat, pa čisto malo da prođemo kako laktat nastaje i šta se s njim dešava u tijelu i zašto je on bitan. Znači, kad mi stvaramo energiju aerobnim putem, znači aerobnom glikolizom ili oksidacijom masti, mi dobimo iz toga piruvat. To je jedan produkt koji ima dvije mogućnosti. Kada je intenzitet nizak, onda se stvara taj acetil koenzim A. I onda taj piruvat ulazi u Krebsov ciklus i aerobnim putem stvara se energija u mitohondriju i mi stvaramo ATP. Ako je to iz masti, znači 129 ATP-a dobimo, ako je iz glukoze 36. Međutim, recimo to se dešava kod nekog čovjeka koji ima recimo anaerobni prag na biciklu na 300 W. On ako vozi na 250 W, svejedno će se već stvarati laktati, on će biti na nekih 3 milimola. I u tome će onda biti situacija takva da će puno piruvata moći ući u Krebsov ciklus i doći direktno u mitohondrij. A laktat će stvoriti i on nije problem za naše tijelo da laktat je kao neki nusprodukt, kao što neki misle. Laktat je također energija koju možemo iskoristiti. I laktat je zapravo energija brža od masti i brža od te glukoze. Međutim, laktat se stvara u brzim mišićnim vlaknima. Znači, spora mišićna vlakna, njihov metabolizam koriste za energiju mase. Brza mišićna vlakna za energiju koriste glukozu. Kad koristimo glukozu kao energiju, dolazi do laktata. I laktat nije loš. Ukoliko mi imamo puno mitohondrija, onda mi možemo taj laktat iz brzih mišićnih vlakna transportirati do sporog mišićnog vlakna i u mitohondrijima taj laktat ulazi onda u Krebsov ciklus i iskoristimo ga za energiju. Zato je bitno za nas sportaše izdržljivosti imati puno crvenih mišićnih vlakna, imati puno mitohondrija, prvo da bi mogli što više energije sintetizirati na način da glukozu i masne kiseline, glukozu i mast uspijemo kroz Krebsov ciklus stvoriti energiju i također da bi laktat mogli koristiti kao energiju. Jer ljudi koji imaju previše bijelih mišićnih vlakana, odnosno njihov metabolizam funkcionira da troše kao energiju glukozu, oni vrlo brzo kad dođu do 3 milimola, 4 milimola moraju završiti sa aktivnošću. A sportaši koji imaju dobru bazu, dobre mitohondrije, oni mogu vrlo dugo laktat koristiti za energiju i puno brže trčati, plivati, voziti bicikl. Martine, molim te još samo da pustiš ovo, javljaju se da ih pustiš na predavanje. Hvala ti.
Još imam samo malo. Ja mislim da ih jesam sad sve. Dobro, idemo dalje. Sad smo došli do tog prvog dijela fiziologije. Dosta sam ja tu informacija rekao. Još se neko javlja. Ćemo još pustiti. Jel su sad svi unutra ili je još neko da ne vidim? Ja ih ne vidim, ali javljaju se preko Whatsappa. Aha, ako će trebati još nekog pa slobodno recite. Može. Znači, pojašnjenje ovog prvog dijela. Sad ću probati to, mislim da dosta se toga vjerojatno moglo shvatiti. Teško je u jednom predavanju objasniti cijeli metabolizam kako funkcionira, ali sad ćemo probati to još jedanput ponoviti, ukratko razjasniti, puno će lakše biti onda poslije o mišićnim vlaknima i o zonama intenziteta. Znači, mi kao izvor energije da bi pokrenuli našu ruku, da bi trčali, recimo, možemo koristiti masti, možemo koristiti šećere, možemo koristiti, znači, šećere, glukozu aerobnim putem ili anaerobnim putem. Aerobnim putem aerobna glikoliza, anaerobnim putem anaerobna glikoliza. Možemo koristiti direktno kreatin fosfat iz naših mišića, znači to je energija koju dobivamo van mitohondrija u međustanici, ili možemo koristiti taj ATP kojeg ima samo za 3 sekunde. To je ono kad vozimo na brdo i zadnje 3 sekunde još da uspijemo zadržati grupu ili moramo pustiti da nam odu. Znači, kako se stvara energija? Stvara se tako da sudjeluju 3 energetska kapaciteta. Fosfageni kapacitet koji je vezan za ATP i kreatin fosfat, aktivnosti od 3 do 15 sekundi. Anaerobna glikoliza, koristi se glukoza anaerobnim putem. Znači, tu se iz jedne molekule glukoze dobi 2 molekule ATP-a, ili ako imamo, znači, više sporih mišićnih vlakana, onda smo sposobni dobivati energiju aerobnim putem, glukozom, aerobnim putem, kada se aerobnom glikolizom, Krebsovim ciklusom i kasnije fosforizacijom ADP-a u ATP dobiva iz jedne molekule glukoze 36 molekula ATP-a, ili korištenjem masti koje su najveće molekule, znači koje su najsporiji izvor energije, zato jer pošto je velika molekula treba dulje da se ona uspije razložiti, ali kad se ona razloži ima isti put, nastane laktat ili acetilkoenzim A. Ukoliko smo u dobroj formi, acetilkoenzim A stigne ući u Krebsov ciklus i u mitohondriju dobivamo 129 ATP-a. Znači, tko je izdržljiviji, ko ima više kapilara, više mitohondrija, bolji udarni volumen, bolji metabolizam masti, fleksibilnije mitohondrije, elastičnije mitohondrije, on će moći, veće mitohondrije, on će moći puno više energije stvoriti aerobnim putem, dominantno iz masti. Evo, recimo, na početku sam stavio onu sliku mene i Gomeza. Neki podaci pokazuju da ljudi koji se bave sportom na toj razini imaju čak 10 puta više mitohondrija nego rekreativci. Znači, toliko tijelo radi adaptaciju ukoliko je izloženo 1000, 1300, 1500 sati treninga kroz 10 godina. Kad govorimo o radu na mitohondrijima, o transformaciji bijelih, odnosno bržih mišića u spora, govorimo o transformacijama koje traju i do desetljeća, ne samo par godina, nego možemo govoriti o 15 godina. To je bio prvi dio. Sad drugi dio, znači na to se veže, već sam ja dosta govorio o mišićnim vlaknima, a sad bi onda možda probao nešto govoriti o mišićnim vlaknima da se puno lakše skuži sistem metabolizma, jer je on jako vezan uz naša mišićna vlakna. Znači, mi u tijelu imamo srčano mišićno vlakno koje je pod utjecajem živčanog sustava i hormona, glatko mišićno vlakno pod utjecajem živčanog sustava i hormona i poprično prugasno mišićno vlakno svjesne kontrakcije. Znači, to je ono što nas zanima kao trenera, jer to je ono što mi možemo
promijeniti, utjecati. Ova druga dva jednostavno nemamo nikakav utjecaj. Tako da ću ja sad u ovom pogledu pričati o poprečnom prugasnom mišićnom vlaknu. Kad govorimo o poprečno prugastim mišićnim vlaknima, postoji 2 odnosno 3 tipa mišićnih vlakna. Spora, brza i mješavina između sporih i brzih. Znači, po nekoj definiciji sporo mišićno vlakno je crveno, najgušću kupelarnost i najveći broj mitohondrija i vezano je za izdržljivost. Brzo vlakno tipa 2 je bijele boje, znači brzo mišićno vlakno, a tip 2a je nešto između, oksidativno glikolitičko. Ono ima i elemente brzog i sporog, odnosno ima mitohondrije, ima kapilare, ali ne toliko koliko sporo mišićno vlakno. Ono je isto crvene boje, ali nije toliko crveno koliko je sporo mišićno vlakno crveno. Nijedan mišić nije bijeli ili crveni, uvijek je to neki spektar, znači uvijek ima, ne znam, recimo može biti 80% crven ili 60-50% bijeli. Jedan Usain Bolt, on ima dominantno bijela mišićna vlakna, maratonac ima dominantno crvena mišićna vlakna. Ono što je za nas trenere jako zanimljivo, da nije da mi recimo na tijelu imamo 80% crvenih, 20% bijelih maratonac, triatlonac, nego stvar je u tome da mi imamo od mišića do mišića dosta različit raspored brzih i mišićnih sporih vlakna. Zašto je to bitno? Recimo mišići koji nam koriste za stanje, znači to su mišići koji trebaju izdržljivost, koji se ne smiju brzo zamoriti, tako da oni su pretežno crveni, a oni koji se koriste recimo za skokove, kad bi napravili analizu, oni su većinom bijeli, zato jer treba eksplozivni pokret koji generira veliku silu u vrlo kratkom vremenu. Međutim, ta mišićna vlakna mi možemo promijeniti jedan tip u drugi tip, dugo traje, ali ukoliko radimo spore lagane treninge, mi možemo bijela mišićna vlakna promijeniti u crvena, ili ukoliko radimo eksplozivne treninge u teretani, znači na 1 RM, 2 RM ili brze skokove, onda bi mogli teoretski promijeniti spora mišićna vlakna u brza. Međutim, to traje. Ali recimo maratonci imaju 80% crvenih, a sprinteri imaju 60% bijelih. To ne znači da ukoliko treniraš će se u tolikom postotku promijeniti, jer neki postotak je definitivno i genetika. Znači da Usain Bolt je počeo trenirati maraton, on bi imao skroz drugačije mišiće, međutim ne bi imao mišiće kao Kipchoge jer je dijelom i genetika igra ulogu. Što je nama kao trenerima tu interesantno, zašto sam ja to sve sad govorio? Zato jer građa naših mišića bitno utječe na metabolički profil sportaša. Kako? Recimo, ako mi napravimo test 5 puta 2000 metara trčanje na atletskoj stazi i sportaša, kažemo, prvih 2 km trči na 6 minuta, drugih 2 na 5, pa na 4, pa na 3.20, pa na 3.0. Vidjet ćemo da onaj sportaš koji ima više crvenih mišićnih vlakana, on će imati puno niže laktatne vrijednosti. Zašto? Zato jer će koju energiju koristiti masti. To je znači opet ovo prvo poglavlje. To je recimo interesantno. Znači ukoliko mi treniramo izdržljivost, mi ćemo te mišiće mijenjati iz bijelih u crvenih, što je nama u triatlonu cilj. Međutim, u čemu je još stvar? Ja sam recimo gledao, meni se dešava da neki sportaš, recimo dečko 4. na europskom juniorskom je bio prije 3 godine. On trči 5 km 14.20, 14.25 i pliva 800 kraul 9.20. I interesantno je da na trčanju kad mu mjerimo laktate, on ima užasno niske vrijednosti, a na plivanju kad pliva 1,30%, znači lagano pliva, njemu to stvarno lagano, on već ima 2 milimola. To je zato jer trkački mišići su mu dominantno crvena mišićna vlakna, plivački mišići su mu dominantno bijela
brza mišićna vlakna. Što znači da njegov trening na plivanju i na trčanju se treba totalno razlikovati. On si na trčanju može dozvoliti intenzivne treninge, može raditi na laktat šaflu, može raditi na anaerobnom pragu, a na plivanju on, ako radi intenzivne treninge, on neće postizati nikakve adaptacije jer će stalno koristiti bijela mišićna vlakna. On se treba na plivanju kupati, lagano plivati, da bi što više tih bijelih mišićnih vlakna mogao pretvoriti u crvena mišićna vlakna. Tako da i kad radimo metabolički profil sportaša, mi ne moramo njemu gledati, znači ići raditi analizu kakva vlakna ima, mi možemo napraviti progresivni test, vidimo kakvi su laktati i odmah znamo dominantni metabolički profil, možemo točno znati kakva vlakna ima. I zato ne možemo jednog sportaša testirati, vidjeti na trčanju on je izdržljiv, jer na plivanju možda uopće nije takav tip, možda je skroz drugi tip. I zato je bitno trening sistem za svakog sportaša napraviti drugačije o onome kakav je njegov metabolički profil. Znači dijagnostiku napraviti i točno po tome kako koristi masti i glukozu usmjeriti dugoročni trening proces. Dobro, sad ima tu još nekih teoretskih stvari o brzim i sporim mišićnim vlaknima. Ja sam to dosta sad malo šire objasnio. Naravno, ovi brža mišićna vlakna će se brže kontrahirati, čak do 10 puta brže ovaj tip B od tipa A. Tip 2A će 5 puta se brže kontrahirati od sporog crvenog tipa, međutim oni se brzo umore i ne možemo nastaviti sa aktivnošću. To znači ukoliko sportaš sa bijelim mišićnim vlaknima starta triatlon, super sprint gdje je samo 300 metara plivanje, ukoliko je on metabolički takav tip da više koristi anaerobnu glikolizu i prvih 100 metara pliva na 95%, on ne može više taj dan voziti bajk. Normalize power na bajku odmah 30-40 vata ide dolje. Tako da, znači, napravi se metabolički profil sportašu, vidi se kakve ima vrijednosti laktata u zoni 1, zoni 2, zoni 3 i prema tome se zna da li taj sportaš na trki smije prvih 100 metara plivati na 100%, na 90% ili na 95% ili na 85%. I sam ima i sportaša koji su imali toliko jake aerobne kapacitete da su mogli plivati prvih 100 metara, jer recimo rekao sam, prvih 70 zavisla je full, znači na maks. Jer ti sportaši, ako plivaju maks, oni svejedno ne produciraju toliko laktata. Odnosno, produciraju laktat, ali ga mogu iskoristiti iz energije. Znači, onaj laktat šafle isto kod njih toliko dobar, da su toliko efikasni da si mogu dozvoliti plivanje maksimalnim intenzitetom na početku utrke. Idemo dalje. Znači, to sam rekao, maratonci 60 do 70% sporih mišićnih vlakana, dizači utega 70 do 80 bržih mišićnih vlakana, su to kratke, eksplozivne kontrakcije, maksimalne kontrakcije gdje dolazi do aktivacije tipa 2B mišićnih vlakana. Istraživanja pokazuju adaptacije i promjene mišićnih vlakana, moguće je. Čak su na mišićima pokazali da se skoro sva mišićna vlakna mogu, skoro 100% su uspjeli. Znači stavili su štakore da danima trče, analizirali su, skoro sva mišićna vlakna su se pretvorila u spora. Znači ako mi si uzmemo jedan vremenski period od 10-15 godina i dođe nam neki sportaš koji ima loše aerobne kapacitete, ima dobre anaerobne kapacitete, kroz 15 godina može se čudo napraviti. Promjene brzo u sporo, nisko aerobnim aktivnostima, znači treniranje u zoni 1, u zoni 2. Promjena sporo u brzo, to su skokovi, eksplozivna snaga u teretani, maksimalna snaga. Ovdje ne vidim šta mi piše gore za naslov, jer mi je screen preko ovoga. Ali uglavnom mislim da se sad gore naslov ja ne vidim pročitati, ali treće poglavlje dolazi u to da će se analizirati energetski kapaciteti s povećanjem intenziteta tjelesne aktivnosti. Znači u ovom poglavlju sad smo prošli to, znači metabolizam kako funkcionira, kako se koristi masu, glikohidrati, aerobna glikoliza, anaerobna glikoliza, kreatin fosfat, ATP, ti načini davanja energije, koliko je to vezano uz mišićna vlakna.
I sad je puno lakše, sad imamo neku podlogu, da puno lakše možemo shvatiti što se dešava u tijelu u zoni 1, zoni 2, zoni 3, zoni 4, zoni 5, zoni 6. Meni su zona 1 vezana uz korištenje masti, zona 2 vezana uz maksimalno korištenje masti gdje se već koriste ugljikohidrati. Zona 3, kad pada maksimalna iskoristivost masti, zona 4 zona praga, zona 5 zona iznad praga, odnosno zona VO2 maksa i zona 6 koja je vezana uz kreatin fosfat i ATP, znači sprintevi. U ovom odlomku ćemo detaljno opisati promjene u funkcioniranju energetskih sistema s porastom intenziteta i definicije svake zone i adaptacija na trening. Znači, ako treniramo u toj zoni, ćemo reći šta se sa tijelom dešava, kakva adaptacija. Prije toga, evo, ovo je recimo primjer dijagnostike jednog mojeg sportaša, metabolički profil, ovo je bio test na biciklu. I tu lako možemo iz tog grafa iščitati gdje je koja zona i kakva metabolička funkcija je bila u kojoj zoni. Znači ovdje imamo, to je jedan mladi sportaš, kod njega vidimo s porastom, ova tu crna crta od 250 koja ide do 900, to je porast kalorija, što se više vata vozi, znači više energije se troši, logično. Onda imamo ove druge dvije crte, ova žuta, to je njegova iskoristivost masti, a ova treća crta, to je iskoristivost ugljikohidrata. I sad mi vidimo, znači to se često dešava kod mladih sportaša ili kod netreniranih ljudi, da na početku krenu sa, znači na 80 W do 110 W koristi se predominantno mast, a već na 140 W ugljikohidrati se puno više troše nego masti. Zašto? Dobro, malo ću to kasnije objasniti, ali recimo vidjet ćemo dolje, tu piše evo, 5 grama po satu, na 80 W, ne znam da li vi to vidite, je trošio 23 grama masti po satu, na 110 W 25 grama masti po satu i onda kasnije 22 grama, 19, 11, 15 padalo je, poslije nije skoro ništa koristio. Sad ću ja to kratko objasniti zašto je to tako, jer to dosta definira naš metabolizam. Znači na početku smo rekli da nijedan sistem ne radi i gasi se. To se točno vidi ovdje da na 80 W taj sportaš je vozio, on je dobio 23 grama energiju iz masti i 43 grama energiju iz ugljikohidrata. Kasnije kako je ta aktivnost rasla, još se malo povećavala mast, a više se povećavali su ugljikohidrati. Kasnije su se ugljikohidrati sve više i više povećavali, a mast se sve manje i manje smanjivala. Zašto? Zato jer smo rekli da je molekula masti je najveća i treba je najdulje vremena da se ona razloži i da acetilkoenzim A uđe u Krebsov ciklus. Znači, rekli smo, kod masti, iz jedne molekule masti nastaje 129 ATP-a, iz jedne molekule glukoze nastaje 36 i glukoza anaerobnim putem samo 2. Znači, kad je ovaj sportaš trenirao u zoni 1, koristio je samo spora mišićna vlakna. Kod sporih mišićnih vlakana, on je koristio dominantno mast. Zbog toga na 80 W se koristi više masti nego ugljikohidrata. Kad je ta aktivnost porasla, on je mora koristiti sve više i više mišićnih vlakna. Znači on je počeo koristiti sve svoje mišićna vlakna spora, crvena, i to mu nije bilo dosta, nek je počeo koristiti i bijela mišićna vlakna, koja gorivo koriste glukozu. Znači cilj bi bio da ovaj fat max ne bude na 110, nego da ga imamo na 170. To kad bi bio sportaš već 10 godina u treningu, imam ja i sportaša gdje je fat max na 260 recimo. A znači na 260 ugljikohidrati se još ne koriste toliko koliko masti. Tako da vidi se na ovom sportašu da on praktički zonu 1 skoro ni da nema. Znači ja njega šaljem na trening bajka i velim mu da ne smije voziti više od 110 W. Čak mu i 2 puta tjedno kažem da ide na bajk na prazan želudac, znači na tašte,
da koristi samo mast. Jer ako pojede, onda već se metabolizam mijenja i već koristi više glukozu, opet rade više bijela mišićna vlakna, već smo u drugom sistemu energije. Znači ovaj sportaš koji je jako brz, on trči, to je 2007. godište, trči kilometar 2,40. A on kad jedanput 100 metara od sprinta na početku utrke, njemu je trka gotova. Zato jer ima predominantno bijela mišićna vlakna. Iznimno je snažan, brz, loša izdržljivost. Znači s tim sportašem metabolički profil vidimo, šta mu dajemo? Dajemo mu dionice jedanput ili nijedanput tjedno. On samo treba trenirati u aerobnim uvjetima, dobivati energiju predominantno iz masti. Evo, znači iz njemu je zona 1 na 110 W i ja tu njega držim, s njemu je zona 2 na 110 W, Fat Max je zona 2. Zona 1 je zona u kojoj ne dolazi do povećanja laktata. Zašto? Zato jer se predominantno koriste masti. Kad se počne dizati laktat, znači da koristimo sve više i više bržih mišićnih vlakna. To je već onda zona 2. Kad ide maksimalna iskoristivost masti, to smo već u zoni 2. Znači zona 1 je njemu do 110 W. Jako, jako slabo. Kod recimo rekreativaca zona 1 je hodanje. Jer čim malo trče, već su u zoni 2. Čak neki su toliko loši da su odmah u zoni 3, nemaju ni zonu 2. Znači odmah troši više ugljikohidrata nek masti. To je jako često kod ljudi koji se niš ne bave. Znači mitohondriji su im katastrofa, nemaju nikakvu elastičnost, fleksibilnost mitohondrija i čak istraživanja pokazuju to je uvjeti u kojima se može dobiti rak. Za rak, dijabetes isto, jer ukoliko predominantno koji izvor energije koristimo glukozu, diže se inzulin i opet možemo za 10 godina dobiti dijabetes. Zato dolazi toliko do povećanja dijabetesa u svijetu. Zašto? Je zato ljudi se niš ne kreću i nemaju nikakve mitohondrije i koriste šećere koji izvor energije. Čim idu po stepenicama odmah koriste šećer. Znači evo to je sad njegov neki profil. 80 W, 1 milimol na 110, 1 milimol, znači nije još došlo do povećanja, zato jer se dizal Fat Max, zato jer je još mogao spora mišićna vlakna koristiti, a onda kad smo dignuli intenzitet na 140 W vidimo prvi aerobni prag, znači FTP1. Šta se desilo? Znači sva spora mišićna vlakna su se koristila i morali smo početi koristiti već bijela mišićna vlakna, zato jer on nema tako dobre mitohondrije. Dobro, sad ove kasnije zone, to ću malo kasnije objašnjavati. Znači zonu 1 smo prošli, to je zona u kojoj nema povećanja laktata, samo se povećava broj korištenja sporih mišićnih vlakana, to je od 80 do 110 W kod ovog sportaša i moram naglasiti da u zoni 1 adaptacija nisu toliko dobre kao u zoni 2. Zašto? Zato jer nije toliko stresiran naš sistem u zoni 1 kao u zoni 2. U zoni 2 mi maksimalnu količinu sporih mišićnih vlakana koristimo i tu je puno jači stres. Znači adaptacije su isto bolje. Znači zona 1, broj uključenih vlakana je manji, gorivo, mast dominantno, ali se koriste i ugljikohidrati. Znači nije nikad 100% mast, čak ni kod Eliuda Kipčogea, uvijek se koristi jedno i drugo. Nema velike adaptacije na treningu u ovoj zoni. Kako definirati ovu zonu? Znači to je zona u kojoj još nema nikakvih promjena na laktotnoj krivulji. Povećava se broj sporih mišićnih vlakana, ali još je laktat stabilan jer ne koristimo toliko spora mišićna vlakna. Ja samo da pustim ljude unutra. To je to. Idemo dalje. Sad smo zona 2. Znači zona 2, tu je u rad uključeno sve više mišićnih vlakana, povećavamo intenzitet. Povećava se korištenje masti i glukoze kao energije, dolazi do maksimalne regrutacije sporih mišićnih vlakna, odnosno Fat Maxa. I u ovoj zoni, znači zona 2 počinje tu, gdje smo mi maksimalno regrutirali naša spora mišićna vlakna, to je početak zone 2. I onda počne se sve više i više koristiti bijela mišićna vlakna, koja trebaju za energiju glukozu. I zbog toga dolazi do prvog povećanja laktata za 0,5 milimola. Znači, to je taj range zone 2. Od Fat Maxa do 0,5 povećanja. Znači, ako vratim ovdje na ovaj graf,
Fat max je na 110, povećanje laktata, znači na 80 je laktat 1 milimol, na 110 je laktat 1 milimol, na 140 je laktat 1,4, znači zona 2 je od 110 do 140. Međutim, ja kod ovog sportaša čak koristim samo zonu 2, samo zonu 1. Zašto? Zato jer je njemu zona 2 toliko loša, on toliko brzo počne koristiti ugljikohidrate da on treba još 2-3 godine stvarno jako sporo trenirati. Zato recimo na trčanju kad ja vidim da neki sportaši koji trče 17 minuta 5 km, a trče zonu 2 na 4,20, to su u krivoj zoni, to nije ima zona 2, to je njima zona 3. Eliud Kipchoge trči, znači lagane treninge na 4,0 do 5,0. Ako uzmemo da Eliud Kipchoge ima anaerobni prag na 2,45, sportaš koji trči 17,05 km ima na 3,45 anaerobni prag, to je 1 minuta. Znači, ako Eliud Kipchoge trči 4 do 5 minuta, znači ovaj sportaš bi trebao trčati barem 5 minuta na laganim treninzima. Međutim, ukoliko mi treniramo sport izdržljivosti 10-15 godina, tim sportašima koji su izdržljivi, zona 2 je sve brža i brža. Pa tako da nekim sportašima nije toliko lako trenirati u zoni 2. Nekima je zona 2 zato na bajku na 260 vata, zato jer su već 15 godina u sportu. Znači njima je mitohondrije su narasli, poveća se broj mitohondrija, kapilare su se povećale, udarni volumen srca, lijeva pretkojka se povećala. Ti sportaši ne moraju voziti na treningu lagane treninge na 160-170 vata. Oni mogu stvarno trenirati svaki trening prosjek 31, 32, 33. Samo je razlika ko ima kakav metabolički profil. Znači, kako ja definiram zonu 2? Zonu 2 definiram znači, od fat maxa do prvog povećanja laktata. Kod ovog sportaša na grafu bi to bilo od 110 do 140 vata. Kako se računa ovaj LTP1, znači aerobni prag, računa se tako da se na laktatni ekvivalent doda 0,5 milimola. Znači to je laktatni ekvivalent je ona vrijednost gdje je laktat podijeljen sa vatima najniži. Znači ako je 1 podijeljeno sa 80, ne tu nego je 1 milimol podijeljeni sa 110 na onom grafu. Samo sad ću se vratiti. Znači ovdje imamo 80 vata, 1 podijeljeno sa 80 ili 1 podijeljeno sa 110 ili 1,40 podijeljeno sa 110. Znači milimole podijelimo sa vatima, gdje je broj najniži, najniži je na 1 podijeljeno sa 110 i od tu se stavi 0,5 milimola, znači od laktatnog ekvivalenta do prvog laktatnog praga, zona 2 od 1 milimol do 1,5 milimola. Često ja vidim da neki treniraju na 2 milimola, što je za neke rekreativce ok, međutim niko nema na 2 milimola prag. Neko ima na 1,5, neko na 1,8, neko na 1,2, neko na 2, nema pravila, tako da 2 milimola širok pojam. 2 milimola za ovog mojeg sportaša da svaki dan trenira na 2 milimola, taj nikad ne bi koristio mas, trenira bi cijelo vrijeme u krivoj zoni. Tu sam baš napisao 2 milimola za računanje kod šire populacije, u praksi netočno. Znači, sad kad govorimo o sistemima treninga, često vidimo da, ne znam da vjerojatno većina zna, 80-20, 80% zona 2, 20% zona 4 ili 17 zona 4, 3 zona 5. Većina vremena se trenira u zoni 2. Zašto? Zašto se trenira u zoni 2? Zašto se trenira lagano? Probali su već sa različitim metodama, i VO2 maxa, i puno thresholda. Ne znam, sad je dosta aktualna metoda Ingebrigtsena gdje se trča i ovaj double threshold day. Međutim, onda drugi pokušavaju trčati double threshold day, ali Ingebrigtsen recimo si može to dozvoliti kad on ima 190 km tjedno trčanja. Znači on je opet, threshold mu je samo 20% tjedno. Znači, svi rade bar 70-80% zonu 2. Zašto? Zato jer u toj zoni dolazi do najveće stimulacije. Mišićna vlakna, rekli smo, metabolizam, energija se dobiva iz masti i ugljikohidrata.
stimuliramo to da želimo što više mitohondrije da ih dobimo. Znači, povećava se broj mitohondrija ukoliko treniramo lagano. Povećava se svašta, znači kapilarnost. Mi imamo sve više i više žila, malih žila, da što bolje možemo do stanice doći, do tog mitohondrija, što više glukoze transportirati. Dolazi do povećanja udarnog volumena. Ako treniramo recimo prebrzo, recimo viša zona 3, zona 4, nama je zapravo udarni volumen srca manji. Zašto? Zato jer mi svakim udarcem srca, znači sistolom, istiskujemo manje krvi nego u visokoj zoni 2. Zašto? Jer između dva udarca srca u zoni 2 srce se stigne napumpati. Napuniti s krvlju i onda šiva krv. Opet se napuni, šiva krv. Kad mi treniramo na puls 185, mi šaljemo 70-80% krvi samo prema tijelu, zato jer je prevelika frekvencija srca. Znači mi buildamo srce u zoni 2, ne u zoni 5, u zoni 4. Recimo, to je jedna od adaptacija. Adaptacija na mitohondrijama i na kapilarima, na transformaciji mišićnih vlakna tipa 2a u tip 1, udarni volumen srca, to sam spomenuo. I zona 2 zbog toga ima i pozitivan utjecaj na poboljšanje performansi u višim zonama. Znači, ako treniramo puno zonu 2, dobivamo i bolju zonu 3, i bolju zonu 4, i bolju zonu 5. Zašto? Kad recimo treniramo zonu 4, mi poboljšavamo svoje performanse u zoni 4, ali ne poboljšavamo svoje performanse u zoni 2. Vrlo jednostavno, zbog čega? Kad mi treniramo u zoni 2, mi povećavamo broj mitohondrija. Znači, kad mi imamo u tijelu 3,5 milimola, šta se dešava? Ti laktati rastu, isto vrijeme se i razlažu. Rekli smo da dolazi dođe do glikolize i dobro, tu više ne dolazi toliko do korištenja masti, ali dolazi do aerobne glikolize i dobi se piruvat, koji smo rekli ide u acetilkoenzim A i ulazi u Krebsov ciklus, ili može ući pretvoriti se u laktat ako ne stigne do mitohondrija ući u Krebsov ciklus. Šta se dešava sa laktatom? Znači, laktat se može transportirati iz brzog mišićnog vlakna u sporo mišićno vlakno, i u sporo mišićnom vlaknu laktat se može iskoristiti kao energiju, brži izvor energije nego glukoza. Međutim, ako mi nemamo dovoljno mitohondrija, onda se ne može. I zbog toga treba trenirati zonu 2 da bi popravili zonu 4. Zbog toga se toliko trenira zone 2. 80% radi tog razloga. Znači, mi možemo imati ne znam kako dobar laktat shuffle, znači taj transport iz sporog mišićnog vlakna, iz brzog mišićnog vlakna u sporo mišićno vlakno. Međutim, ako mi nismo dovoljno zone 2 trenirali, mi nemamo kaj onda napraviti s tim laktatom u sporom mišićnom vlaknu. Jer jednostavno nema dovoljno elastične mitohondrije da pretvore energiju. I zbog toga moja ideja uvijek, ja kažem, mladi sportaš mora trenirati puno. Puno trenera veli, joj, rastura ga s treninzima. Rasturaju se sportaši samo s intenzitetom. Sa sporim treninzima niko se ne rastura. Samo se gradi kardiovaskularni sistem i gradi se mišićna vlakna kako trebaju biti. Alistair Brown je 2 olimpijske medalje, 22 pobjede na VTS-u, čovjek je trenirao 1300 sati ko junior. Znači, to je bila razlika. On je trenirao više zonu 2 od bilo koga druga. Blumenfeld 1390 sati u olimpijskoj godini, Jan Frodeno 1300 sati je trenirao još prije 15 godina. Znači, oni su svi na velikim satnicama, čak do 1500 sati. Zašto? Zato jer rade na mitohondrijima. Jedino manji negativni utjecaj na brzinu i maksimalnu snagu je kad mi puno tih tip 2 mišićnih vlakna pretvorimo u spora mišićna vlakna, onda ne možemo u kratkom roku dobro koristiti kreatin fosfat kao energiju ili anaerobnom glikolizom. Znači, anaerobna glikoliza koja nam iz jedne molekule glukoze daje 2 molekule ATP-a, tu smo nešto slabiji. Međutim, za triatlon trka traje sat vremena, a ne 15 sekundi. Jedino smo malo na startu slabiji. Međutim, na startu, kad govorimo start, prvih 15 sekundi. Međutim, opet možemo bolje laktat shuffle napraviti na 40, 50, 60 metru plivanja. Tako da, za triatlon nema negativnih efekata. Zona 2 još benefiti, istraživanja pokazuju bolje krvni tlak,
prevencija dijabetesa, to sam bi se već rekao. Znači, ukoliko koristimo mast kao izvor energije, ne dižemo inzulin u krvi, nemamo predijabetes, karcinomi se stvaraju kod stanica koje nemaju dovoljno kisika, koji su u acidoznim uvjetima, kod povećanog pH, ukoliko imamo supermitohondrije, to se dešava na intenzitetima od 6 W po kili. Znači, sportaš je i tu bolji. Stanično disanje, znači mitohondrije imaju veliku korelaciju sa dugovječnošću, odnosno sa tome koliko mi stvarno biološki smo stariji. Ne velim da će sportaši koji treniraju dobro mitohondrije živjeti puno dulje, ali će biti puno zdraviji i sa 60-70 godina imaju sigurno puno kvalitetniji život nego neko koja je godinama energiju dobila preko glukoze. Zona 2, kako je definirati, to sam već rekao na metaboličkom grafu od fat max plus minus 10%, znači to je jedna metoda. Druga metoda može, znači više metoda, ja recimo sve 3 metode uzmem i onda jedna mi daje da mi je prag zone 2 na 210 W, jedna mi kaže na 200, treća mi kaže na 215 i onda ja uzmem, jer ima 100 metoda kako se iščitaju grafovi, kako se radi dijagnostika i nije dobro samo jednu pratiti, uzeti 2-3 metode, iščitati 2-3 metode pa onda se bolje definira. Jer ovisi koju metodu koristimo, razlika su od nekih 10-15%. Znači, zona 2 može biti fat max plus minus 10%, jer kod nekih već raste laktat prije fat maxa. Znači, još se povećava korištenje sporih mišićnih vlakana i bijela se već koriste. Tako da fat max plus minus 10%, dosta jako dobra metoda. Može se iščitati iz krivulje grafa laktata, znači laktatni ekvivalent plus 0,5 milimola, to sam već rekao. Najčešće na 65 do 72% od anaerobnog praga, ali to je malo šira procjena. Isto je dobro nekad uzeti ove dvije metode pa onda još malo provjeriti, ali ne bi se za ovu treću metodu odlučio kad bi definirao zonu 2 sa sportašima koji imaju pristup spiroergometriji i mogu fat max provjeriti ili ako imaju pristup baš laktatom mjeru da mogu izmjeriti graf, da nije procjena anaerobnog praga iz nekih testova 20 minuta i 5 minuta max na bajku tipa. Sad recimo je primjer metaboličkog profila, to sam već tamo objašnjavao. Znači zona 1 je ovdje, zona 2 je ovdje, zona 3, zona 4, znači zona 3 i zona 4, po meni je to jedna zona koja se dijeli na dvije zone. Zašto? Zato jer tu se niš previše ne dešava, samo dolazi do pada potrošnje masti i do povećanja iskoristivosti glukoze i ta zona 3 i 4 ona traje do anaerobnog praga, to ću malo kasnije objasniti jer je to već nova tema. Znači tu je zona 3 i 4 i zona 5 je kad prođemo anaerobni prag. Evo ovo je sportaš, drugi moj sportaš, metabolički profil skroz drugačiji, recimo ovaj ima fat max na 240, ovdje je recimo fat na 80 W 29 po satu, na 120 39 po satu, na 160 42, 42, na 240 46. Znači taj sportaš je stariji, ovo je 2004. godište, mitohondrije je puno bolje već istrenirao i on na 240 W još uvijek je na maksimalnoj potrošnji masti, a onaj drugi sportaš je na 270 per kino test već je bio u anaerobnoj glikolizi. To je velika razlika, znači. Idemo dalje. Dobro, to je sad onda opet sve analiza za njega. Možda da ne duljim previše jer ima još dosta, već je sat i 10. Ali uglavnom evo kod... Aha, to je analiza porasta laktata, dobro, to sam jednako već prošao. Analiza porasta laktata. Kod ovog sportaša možemo vidjeti da na 80 W ima 1,8 milimola, a poslije 1,2, to ću objasniti zašto, jer su mi napravili grešku kod dijagnostike. Ajde, objasnit ću sad. Znači, neki rade test, rade metabolički profil
a prije nego krenu sa metaboličkim profilom, znači ovim progresivnim testom, naprave 3 puta max sprint 5 sekundi, da vide kakva je maksimalna snaga, da bi mogli procijeniti odnos bijelih i crvenih mišićnih vlakana, potrošnju ATP-a, kreatin fosfata. Međutim, šta treba napraviti? Treba napraviti 20 minuta zagrijavanja i onda krenuti sa testom progresivnim. A oni su napravili sprint 5 sekundi, 3 puta, 2-3 minute lagano su razvrte i krenuli su s testom. I šta su napravili? Još je uvijek imao visok laktat. Malo je producirao laktat kod tih sprinteva. Međutim, može se dobro isčitati sve, znači na 80 vata, ja taj 1,8 zanemarujem, on je vjerojatno tu na 1,2 milimola, jer je i na 120 vata isto na 1,2 milimola, na 160 vata isto na 1,2 milimola. Vidimo da on uopće ne raste mu laktat 200 vata, 1,3, mi tek na 240 imamo prvi porast laktata. Zašto? Logično, objasnili smo šta se dešava sa crvenim bijelim mišićnim vlaknima kod Fatmaxa, Fatmax na 240, tu se počela odmah paliti i bijela mišićna vlakna, počela se koristiti glukoza, došla je do prve produkcije laktata i tu imamo taj prvi porast kod njega od 0,6. Znači to je to, tu je laktatni ekvivalent, je na ovih 1,3 200 vata, 1,2 160 vata i zona 2 počinje od 200 do 240 vata. Zona 3, znači intenzitet dalje raste, gorivo je glukoza i laktat. Zašto više ne masti? Zato jer je mast velika molekula i jednostavno ne stigne se razložiti do piruvata da bi u obliku acetila koenzima A mogla ući u Krebsov ciklus. Zbog toga mast se više ne koristi kao energija u zoni 3, koristi se glukoza aerobnom glikolizom. Zbog toga dolazi u bijelim mišićnim vlaknima do porasta laktata. Zašto se trenira u zoni 3 i zoni 4? To ćemo sad objasniti, zato jer je to jedna vrlo bitna zona za trening. Ja bih rekao da dosta sportaša trenira ovu zonu 3 i zonu 4 prebrzo, zato jer gađaju anaerobni prag i često se kreću oko brojke od 4 milimola ili pokušaju, 4,5 milimola. Međutim, zona 3 je čak dovoljna da bi se stimulirala adaptacija u ovoj zoni. Zašto? Potrošnja masti pada, potrošnja glukoze raste, to smo objasnili zašto. Laktat je u zoni 3 konstantan ako je opterećenje konstantno. Zbog čega? Zato jer dio glukoze ulazi kao piruvat u obliku acetila koenzima A u Krebsov ciklus, dio ostaje u krvi kao laktat. Laktat iz brzog mišićnog vlakna ide u sporo mišićno vlakno, tamo se koristi kao energija i zapravo u zoni 3 se dešava isto kao u zoni 4, samo nije toliko stresirano, znači nije taj laktat shuttle maksimalan, ali odlično je trenirati ovdje zato jer ne moramo promašiti. Znači sigurnije je trenirati u zoni 3 nego u zoni 4. Možda je adaptacija bolja u zoni 4, ali ako se zona 4 promaši, onda uopće ne treniramo laktat shuttle, onda treniramo anaerobnu glikolizu i bijela mišićna vlakna i rizik je veliki. Znači ko nema laktatom jer doma ja bi rađe trenirao u zoni 3 nego u zoni 4. Kako definirati Fatmax? Znači tu di se počinje, kako definirati zonu 3? Znači tu di počinje smanjenje Fatmaxa. Zašto? Zato jer smo rekli da mast, prevelika molekula, ne može više davati energiju. Plus 1 milimol. Znači nema tu zona 3, zona 4 da se neki energetski sistem mijenja, ne mijenja se. Međutim, plus 1 milimol, zona 3, sigurni smo, treniramo laktat shuffle, transportiramo laktat iz brzog u sporo mišićno vlakno, super trening. A zona 4 je plus 1,5 milimol, znači još pola milimola više zona 4, bolja adaptacija, ali riskantnije jer možemo promašiti zonu. Dobro, idemo dalje. Zona 2 i MCT1 protein. Zašto sam se sad vratio kratko na zonu 2? Zato jer MCT1 protein je protein zadužen za taj laktat shuffle. Da bi iz brzog mišićnog vlakna transportirali laktat u sporo mišićno vlakno, treba nam taj protein, MCT1 protein, taj transporter. On transportira laktat iz jednog u drugi. Iz jednog mišićnog vlakna u drugi. On se razvija, mi imamo sve više i više
tog proteina u tijelu ako treniramo u zoni 2. Zašto? Jer s povećanjem mitohondrija se povećava i MCT1. Znači, zona 2 je zakon. Međutim, taj shuttle, njegova ekonomičnost, da bi se što bolje taj laktat mogao razložiti, on se trenira u zoni 3 i zoni 4. Znači, zona 3 i zona 4 ima svoju funkciju i dobro je trenirati 20% tjedno, zato jer onda se taj laktat ekonomičnije koristi kao energija. Laktat je odlična energija, nije loš nus produkt koji nas zakiseljuje. Međutim, ako gledamo kemijsku strukturu, uz taj laktat se uvijek vežu hidrogen ioni. Na laktatu, to je jedan dio kemijskog lanca, i oni su ti koji poremećuju pH krvi, i kad je pH krvi ukiseljeno, onda se sve gasi. Znači, kad mi prođemo anaerobni prag, onda dolazi do acidoze i još možemo koristiti ATP, kreatin fosfat, i tu je onda priča gotova. Međutim, ukoliko imamo dobar laktat shuttle, mi možemo satima biti, najbolji mogu biti satima u zoni 4. Idemo dalje. Zona 4. Znači, tu se još manje, tu se skoro ništa ne koristi, par grama samo. Sve se koristi kroz glukozu, jer je brži izvor energije. Koriste se glukoza i laktat. Dio se, znači, glikolizom, dio glukoze se glikolizom razlaže na acetilkoenzim A, ulazi u Krebsov ciklus, to sam rekao. Dio ne stiže, jer jednostavno zahtjevi su za energijom preveliki i ne stigne se razložiti piruvat na acetilkoenzim A i ući Krebsov ciklus i postaje laktat. I onda ga treba transportirati iz brzog u slow twitch sporo mišićnu vlaknu, iskoristiti za energiju. Znači, u ovom zoni 4 to je sve stresnije. Znači, tu je na vrhuncu taj laktat shuttle, dobre su adaptacije, ali lako možemo otići iznad u anaerobnu glikolizu. Anaerobni prag, znači to često procijeni na 4 milimola, nije, kod nekih je na 3 milimola, kod nekih je na 5, dosta ovisi. S povećanjem intenziteta dolazimo do točke da je laktat shuttle mehanizam u nemogućnosti zadovoljiti potrebe za energijom. Sav laktat se ne može iskoristiti i počinje se gomilati u krvi. Sad nije problem da se laktat gomila u krvi, ali on je na sebi ima te hidrogen ione. I onda se mijenja pH krvi i počne nas boljiti mišići i mi ne možemo dalje nastaviti sa aktivnošću. Poboljšanje performansi u zoni 4, znači ne poboljšavaju se performanse u zoni 2, to sam rekao. Glukoza se bolje iskorištava u formi laktata, ali ne dolazi do boljeg ulaska acetila koenzima A u Krebsov ciklus. Ta adaptacija ide s treningom u zoni 2 i povećanjem mitohondrijske fleksibilnosti i elastičnosti, to smo rekli. Adaptacije u zoni 5 su najbrže. Znači, najbrže se, recimo, taj vrh krivulje anaerobnom glikolizom, najbrže se može adaptacije desiti, tu govorimo o tjednima. Zona 4 za to nam treba mjeseci, a zona 2 za to nam treba i mjeseci možemo dobiti, ali i godinama. U zoni 2 dobivamo napredak zbog promjena na mišićnim vlaknima. Zona 5, intenzitet iznad anaerobnog praga, zadnjih par minuta, za mene precijenjena zona, zbog toga jer ako razumijemo fiziologiju, to je samo vrh, znači iznad praga, ova dolje baza, ako je dobra, nju treba graditi. Međutim, ima sportaša koji imaju veliku bazu, treniraju 20 godina, pada im maksimalni primitak kisika i oni trebaju trenirati zonu 5. I kad oni treniraju 5-6 na zonu 5 pred utrku, a imaju užasno veliku bazu, znači to su sportaši koji imaju super mitohondrije, super kapilarnost, veliko srce, i njima samo treba još toliko imaju tih sporih mišićnih vlakana, taj sistem funkcionira dobro, a anaerobni kapaciteti su loši. Anaerobne kapacitete možemo brzo razviti. Nje je isto dobro imati, sve je dobro imati, i VO2 max, i ekonomičnost, i udarni volumen srca, sve nam treba. Međutim, kod tih starih sportaša, to su nekad sportaši od 30 godina, oni trebaju više intenziteta nego
nego izdržljivosti i zbog njima je dobro raditi pred utrku u zonu 5 da bi se anaerobni kapaciteti digli. Ili ako je aktivnost Ironman ili polu Ironman, to je dominantno aerobna aktivnost, njima tu treba isto stvarno dobre aerobne sposobnosti, onda je za njih dobra ona obrnuta periodizacija, da na početku godine naprave VO2 max, rade dionice 200 laktat na 6-7 milimola, rade na anaerobnim kapacitetima i onda kako se približuju Ironman utrci, to je recimo tip Brett Sutton, on govori o reverse periodization, za njih je to super, zato jer naprave na početku anaerobne kapacitete i onda sve više i više razvijaju anaerobne kapacitete, još na kraju mogu napraviti koji anaerobni trening i isto dobro, samo vedem, treba metabolički profil dobro procijeniti i prilagoditi im trening tome. U zoni 5 glikoliza u anaerobnim uvjetima, u ATP-u se dešava, ne u mitohondriju jer ne stigne se energija, ne stigne jednostavno doći do mitohondrija glukoza iz krvi, tako da se u međustanici stvara ATP uz one Golgijeve vakuole i ribosome, to smo još na početku rekli. Glukoza ne stigne na prehodu mitohondriji pa nema adaptacije na broj mitohondrija, znači zona 5 ne razvija zonu 2 nikako. Adaptacija, da, to je recimo, sam si ja ovak zamislio, odnos zone 2, zone 4 i zone 5. Ako je mitohondrij, smo rekli, naš motor. I sad moramo si to zamisliti šta se dešava u stanici na ovaj način. Naši mitohondriji su naša, recimo, djeca trebaju ići u školu. I sad, šta nama treba? Nama trebaju autobusi. Mitohondriji su autobusi. Da bi transportirali djecu, da bi transportirali glukozu, mast, naše gorivo, djecu, do škole trebaju nam autobusi. Šta nam treba? Treba nam veći broj mitohondrija. Zato nam treba zona 2. Znači, mi sa zonom 2 radimo da povećavamo broj autobusa i djecu dovodimo u školu. Kada treniramo u zoni 5, onda radimo na povećanju tih autobusa. Mitohondrij raste. Znači, u zoni 5 se povećava intenzitetom veličina mitohondrija, ali se ne povećava njihov broj. A zona 4 je da bi ti autobusi mogli brže voziti. Znači, efikasnost iskorištavanja laktata bi to bilo. To je taj, recimo, neki prikaz šta je zona 2, šta je zona 4, šta je zona 5 u tom našem, nazovimo, prometu u stanici i proizvodnje energije. Možda na taj način, recimo, lakše si predočiti zašto treniramo zonu 2, da povećavamo naše kapacitete, zona 4 da bi mogli brže voziti i zona 5 da bi ti autobusi imali više sjedećih mjesta. Eto, na taj način. Dalje. Zona 6, to sam objasnila, ATP kreatin fosfat zadnjih 20-30 sekundi, zona 5 zadnjih 2 minute, zona 6 zadnjih 20 sekundi prije nego što otpadnemo iz grupe. Sad sam ja napisao ovdje utjecaj iscrpljivanja energetskih sistema u zoni 5 i zoni 6 i posljedica na kasnije segmente utrke. Primjer, Gomez, Brownlee, Conan, Blumenfeld, Yi, Iden, Baptista, Hans Manuel Nielsen. To su neki primjeri sportaša. I mi vidimo, recimo, od ovih sportaša, ne znam, Javier Gomez je osvojio VTS podij 45 puta, 50 puta, ne znam ni sam koliko. Uglavnom ima više VTS podija nego bilo ko drugi. Alistair Brownlee 22 VTS podija. Dorian Conan, uvijek dobra trka, uvijek je naprijed. Blumenfeld nekad je, nekad nije. Kad je top ide, ali često nije u prvoj grupi. Alex Yi nekad pobjedi test event sa pola minute, nekad je 23. na grand finalu. Zašto? Da bi ja to probao objasniti. Kod juniora, Hans Manuel je jednom svjetski prvak, jedan put na europskom nije u top 20. Ili imamo Pecova, Mario Molu, Messijasa, sportaši koji na Grand Prix mogu pobijediti. Recimo Mario Mola ove godine na Grand Prix pobjedio je Alex Yi na trčanju, ili Messijas na svjetskom kupu pobjedi na VTS-u, osim Abu Dhabi ove godine nije nigdje napravio neki rezultat. A Rastura na svjetskim kupima. Zašto? Zbog zone 5 i zone 6. Šta se dešava? Imate sportaša recimo kod Doriana Conan 3.58 400 krava, Javier Gomez 3.54 400 krava. Zašto je to bitno? Znači, i Blumenfeld može biti u prvoj grupi i Alex Yi može biti u prvoj grupi. Međutim,
Blumenfeld i Alex Yee da budu u prvoj grupi, oni moraju plivat max. Oni su kroz tranziciju max. Znači to je uvijek zona 5, zona 6 potrošio se, a Javier Gomez ili Brownlee ili Kone, oni imaju odlične plivačke sposobnosti i oni nikad ne plivaju u zoni 5 i zoni 6. Oni uvijek plivaju do praga i izlazio svježi iz vode van i zbog toga često je bilo da su bili sportaši na njihovim razinama na trčanju i 10 godina ih niko nije mogao pobijediti zbog toga jer su bili kompletni sportaši. I zbog toga danas ako hoće neko pobijediti VTS, biti svjetski prvak, mora biti kompletan. To je prošle godine bio Leo Berger. Nije bio ni najbolji plivač, ni najbolji biciklisti, ni najbolji trkač. Dorian Cornon ove godine isto. Ni najbolji plivač, nije izlazi prvi iz vode, ali uvijek je top 5. Matthew Hauser isto uvijek napred. Znači, ako mi imamo kompletno, smo dobri na sve tri discipline, mi nikad ne ulazimo u zonu 5, zonu 6 i mi smo konstantni na utrkama. A kod nekih sportaša se dešava da nekad jesu, nekad nisu. Zašto? Zato jer jedna disciplina im je malo slabija i to, i onda mora ići tu maksimalno i onda se desi da se tu potroši da ne moraju ni istrčiti. Recimo Blumenfeldu se desilo da je na grand finalu minutu sporije trčalo od prvih. Zašto? Zato jer potroši se u prvom dijelu utrke, mora jače voziti na bajku i nije mogao trčati. Nije on minutu loši trkača, dosta ih, ali jednostavno koštalo ga je to da se već prije umorilo u utrci i nije onda mogao zadnji dio utrke tako dobro odraditi. A na ovim trkama, pogotovo super sprintevima, koji su sve često aktualni u ITU, većina ljudi na europskom i svjetskom uopće ne pliva max. Znači mi se trudimo biti u grupi, oni plivaju na 3,5 milimola da može trčati. Znači jer je to tako bitno da li ćeš izaći van sa 5 milimola ili sa 3 milimola, da li ćeš do svojeg bicikla trčat max da uhvatiš grupu, jer ćeš trčat na anaerobnom pragu, jer ukoliko si 5, 6, 7 sekundi iza i moraš prve 2 minute na biciklu anaerobnim glikolizom stvarati energiju koja iz jedne molekule glukoze daje dvije molekule ATP-a, ili ovaj koji pola stvara kroz aerobnu glikolizu, a pola stvara kroz masti, on je jednostavno, njemu to šala. Recimo Ricardo Batista na europskom prvenstvu imao je penalti u prvoj tranziciji i još je pobjedio utrku. Znači on je toliko kvalitetniji od ostalih bil. Zašto? Zato jer ima jednostavno bolje sposobnosti aerobne. Tako da iako su te utrke kratke po 20 minuta, opet na kraju aerobni kapaciteti određuju sve. Ovo recimo sad prikaz jedne utrke super sprinta, znači pliva se samo 300 metara, trči se uzbrdo u tranziciju i vozi se 3 kruga sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 zavoja brdo svaki krug i tu kad se dođe na limit, trčanje ide samo do anaerobnog praga. Znači često se desi da sportaš kaže ja nikak nisam danas mogao dati gas, kao nikak mi nije išlo na trčanje, uopće mi nije bilo teško, a nisam mogao dati gasa. A to je zato jer ima laktat, znači na plivanju zašao se sa 6-7 milimola, recimo radite test 5x400 plivanje crawl i mjerite laktat nakon svake. Zadnja je max. I sad mjerite nakon zadnje laktat u prvoj minuti, 3. minuti, 6. minuti, 9. minuti. I vidjet ćete da nakon 3-4 minute laktat bude viši nego u prvoj minuti, a nakon 9 minuta bude samo pola niži nego, recimo ako imate u prvoj minuti laktat 7 milimola, nakon 3 minute 9 milimola, nakon 10 minuta još bude 5 milimola. Znači vidite koliko je skupa ta energija anaerobne glikolize i potrošnje kreatin fosfata. A sad si zamislite, vi morate od tih 10 minuta na bajk utrka zaje 10-12 minuta, vi morate cijelo vrijeme imati 370 W normalized power. Znači ko se potroši kroz prvu tranziciju, desi mu se to, dođe na trčanje i nije mu teško, ne mora dati gasa. Zašto? Puls mu je pao dolje, on opet se nadisao, ali on ne mora više ući opet u aerobne kapacitete, on ne mora više stvoriti energiju, ne mora više mitohondrije koristiti, zapuno se sa tim negativnim hidrogen ionima, pH krvi je gotov i jednostavno nema više mitohondrije tu funkciju fleksibilnosti i efikasnosti. To se točno to dešava, ljudi ne znaju. Evo sad još malo kratko, aerobni kapacitet, anaerobni kapacitet VO2 max, dosta aktualno koliko ti je VO2 max, na koliko si, ja sam na 70, ja sam na 80, da li je taj broj bitan? Je, bitan je. Normalno da je što veći broj, bolji broj, međutim, puno je bitniji koliko je naš aerobni kapacitet. Znači,
VO2 max ovisi o našim aerobnim kapacitetima koji su vezani od zonu 1, zona 2, zona 3, zona 4. A mi dobivamo maksimalni primitak kisika, znači to je oxygen uptake. Nije to što mi udahnemo, to je ono što mi uspijemo preraditi. Na koji način? Mi to možemo preraditi aerobnom i anaerobnim sposobnostima. Korištenjem energetskih sistema aerobnih i anaerobnih sistema. Zato ovaj VO2 max, ako je on dobar zbog naših anaerobnih kapaciteta, to nam nije toliko za trku bitno. Bitno nam je onda lakše ćemo spojiti grupu, 2 minute možemo bolje stisnuti. Međutim, najbolje kad sportaš ima 85 ml po kili VO2 max jer ima jake aerobne kapacitete. To je vrlo bitno, znači VO2 max broj jako puno govori, jer ko ima visok VO2 max od 85, taj stroj. Međutim, ako on ima dobar VO2 max zbog dobrih aerobnih sposobnosti, to je, jer ima dva sportaša, mogu dva sportaša imati 85 ili 80 ml. A ovaj koji ima od preko aerobnih kapaciteta, on može biti olimpijski pobjednik, a ovaj koji ima preko anaerobnih kapaciteta VO2 max toliko dobar, on je dobar na trkama od 2-3 minute. To je razlika, recimo to je kad neko pita VO2 max, da trebam povećati VO2 max, treba napraviti metabolički profil i vidjeti šta sportaš treba prvo raditi. Dijagnostika u triatlonu, još sad već sat i pol, ne znam koliko vi imate vremena. Uglavnom, ovo ću probati naći, ne znam da li bi Mario možda, da li bi ovaj drugi dio prošli na sljedećem predavanju, jer ima još dosta toga, a ja nisam ovo uspio nekako skratiti. Šta vi kažete? Apsolutno se slažemo ovoga Da napravimo možda okrugli stol, jer sad je već 9:30, ne znam, možda ljudi ne mogu toliko pratiti to, pa možda da dijagnostiku odradimo drugi put. Pa ja sam to baš htio predložiti, s obzirom da je ovo jako kompleksno predavanje, s obzirom na temu cijelu i taj energetsku učinkovitost zapravo triatlona. Ja bih ostavio možda sad da se otvori panel za pitanja, pa ako neko ima pitanja, slobodno pitanja, a onda bi napravili dijagnostika u triatlonu kao nadogradnju. Dijagnostika je dosta bitna da je znamo dobro napraviti, da dobro definiramo di su greške kod dijagnostike, šta gledati to. Tako da možda je bilo bolje da to napravimo kad smo svježi, pa onda to napravimo kroz neki sat vremena, nego da sad ja tu proletim kroz 20 slajdova, jer onda nemamo ništa toga. Ja se slažem s tobom. Kao posebno zasebna cjelina, mislim da bi bilo apsolutno u redu. Ne? A sad da se otvori panel za razgovor, ako imate pitanja, slobodno pitajte. Ovo je za razgovor i za diskusiju otvoreno. Možda ja mogu samo da maknem tu prezentaciju. Da... Može. Možeš staviti mene kao host opet. Ne? Stop share, ili kako se to da? Da. Stop share. Pa evo ovak da se vidimo, onda bolje. Znači ja sam otvoren za pitanja, koga kaj zanima ili ima neke svoje viđenje ili bilo što. Ima nas dosta tu, bilo bi dobro da razmijenimo iskustva i to. Mislim da to za trenere taj okrugli stol može nekad biti bolje od predavanja kad se razmijene iskustva. Ili ste umorni od moj govora? Ja ću samo prokomentirati ovo što je Martin iznio i ovako predavanje koje da ne kažem, odradio i prezentirao je zapravo razlika između vrhunskog sporta, medalja na svjetskim natjecanjima, europskim natjecanjima i zapravo ostalih zapravo medalja i natjecanja. Ne. Tako da bi bili kvalitetni, da bi bili up to date, zapravo ove informacije kako morate biti svjesni da ih morate ih znati koristiti, jer to je suština zapravo ovoga triatlona, ne samo triatlona, nego i sporta uopćenito. Pitanja? Ima li pitanja? Evo Martine, budem ja prvo bok Mateo za one koji me ne znaju iz triatlon kluba Maksimir. Daj mi reci, kada bi najranije krenuo recimo sa nekakvom dijagnostikom, provođenjem dijagnostike kod sportaša na ovakav način, na ovako detaljan način, ako možeš možda to pojasniti, čisto za praćenje svega.
Znači ja bi ovako, I koliko puta godišnje bi radio? To neki recimo inicijalni sa tranzit. sportašima od možda, mislim moram vidjeti šta je u praksi, šta je u teoriji. Ja bi u praksi sa sportašima od 15-16 godina baš išao napraviti pravi metabolički profil gdje bi se spiroergometrija napravila i vidjela točno ono, gdje je fat max, gdje je aerobni prag, anaerobni prag. To bi recimo napravila prvi put sa sportašima od 15-16 godina. Ili recimo progresivni test gdje se vidi VO2 max i to ja mislim da prije toga ne mora se raditi, ali recimo šta možemo sa mlađim sportašima napraviti, isto se može napraviti dijagnostika na puno lakši način, a da isto daje dobre rezultate, gdje isto možemo dobro metabolički profil napraviti je da napravimo test recimo na trčanju 100 metara full, znači 100 metara max, kilometar max i 3 km max. To bi recimo radilo za ljude koji su 14 godina ili 13 godina. Zašto? Zato na taj način mu možemo procijeniti 100 metara ATP keratin fosfat, kilometar, kakav mu je VO2 max, jer VO2 max je veliki indikator na 3 do 5 minuta aktivnostima. I anaerobna glikoliza se može na taj način isto u velikoj korelaciji procijeniti. Znači bijela mišićna vlakna, odnos bijelih crvenih i 3 km da vidimo aerobne sposobnosti, jer 3 km već dominantno 98% kakve su nam aerobne sposobnosti korištenja glukoza aerobnim putem. I to bi ja napravio za svaki klub. Ja znači da imam klub, ja bi svake godine sve sportaše od 11 do 14 godina na taj način testirao 2-3 puta godišnje i to bi radio 20 godina. I onda bi vidio recimo sam nakon 3-4 godine metaboličke profile iz toga bi mogao vidjeti, ovaj mi je bio 100 metara toliko brz, a gledaj 3 km je bio preloš, pa bi isto vidio kako mi taj napreduje, pa da mogao bi jako puno to izvući u kojem smjeru postaviti dalje trenažni proces. Ne bi čak ni s tim mladima testirao laktate, to više bi išao prek Borgove skale opterećenja od 1 do 10, da vam je 7 brzina. Tu i tam se možda može nekad laktat izmjeriti, ali generalno ja mislim da samo s klincima treba na opterećenje i može se preko pulsa izračunati zone, da se vidi, ne znam, utrka 3 km, maksimalni puls 205 i onda se računaš zona 2 do 80% FS maxa, zona 3 do 88, zona 4 do 92%, tako bi im napravio recimo zone opterećenja, to bi radio sa svima, a onda sa 15-16 godina bi baš radio dijagnostiku sa laktatima, jer to isto nije skupo. Klub 500 eura, jedan laktatomjer i jedno testiranje, 3 eura po trakciji, 15 eura za sportaša, znači 3 put godišnje, 45 eura. Ne bi išao nikam neke dijagnostičke centre trošiti novce 100 eura po testu, ja bi to tako napravio. Ma da, ali ono kad ti hoću reći, kad te hoću pitati kad se zove, što se tiče heterogenosti grupe i ogromnog broja sportaša u tom sustavu. Nisam te čuo, malo slab signal bil, možeš molim te ponoviti? Aha, ma što se tiče velikog broja sportaša koji su onda po klubovima, jel, i onda homogeniziranja grupa po tome i tako dalje, naš u uvjetima, to bi se moralo ograničiti na neki broj. Da, pa trebalo bi se ograničiti. Mislim, ja bi ove testove naši terenske 100 metara, kilometar i 3 km, to bi testirao sve, to je dobro da imate podatke za cijeli klub, a ovo bi kad neko uđe u reprezentaciju ili neki, ako se ima neki kadar kluba top 3, top 4, s njima se nemoguće je ni raditi na taj način sa 20 sportaša, tako da ja bi to radio sa 4-5 sportaša najviše, ne bi. Mislim da drugi nisu ni na toj razini da im treba baš toliko pažnje dati. Dalje, ekipa, treneri. Jel mogu sportaši? Može, još bolje. Naravno. Ajde Marine. U ovom postotku 80-17-3 otprilike. Hmm? Da bi se to razlikovalo između tipa juniorskih i kadetskih sportaša i elit, taj postotak? Pa čak ni ne. To bi se razlikovalo o tome kakav ti je metabolički profil. Da.
Znači, neko može biti senior, a toliko ima dobre anaerobne kapacitete, loše aerobne, da onda treba s njim raditi recimo 85 zonu 2. A neko je već znači 15-16 godina ima klinaca koji ne produciraju više od 6-7 milimola. Znači on treba isto VO2 max raditi, onda bi stao 3-4% treninga, 3% treninga zona 5. Tako da. Dobro, hvala. Još sportaši, treneri. Samo malo tu ste napisali za ovo sljedeće predavanje samo. Da, pretpostavljam da ako bude Sljedeći tjedan ne moram nikak jer ja sutra idem na pripreme 2 tjedna. Ok, A možemo kad se vratim s priprema, nije problem. može. Rekao sam, zato sam stavio da će biti obavijest na hrvatskim službenim stranicama Hrvatskog triatlon saveza. Da. Dobro. Ljudi, ako nema pitanja, još jedanput vam hvala lijepo svima. Obavijest ćemo staviti o sljedećem predavanju nastavak, to su dijagnostički postupci u modernom triatlonu. Informacija će biti na svim na službenim stranicama Hrvatskog triatlon saveza, a ja ću se potruditi da pošaljem i svima u regiji informaciju, tako da mogu prisustvovati sljedećem predavanju. Tebi, Martine, hvala lijepo. Ništa, hvala vama. Hvala ti još jedanput na suradnji, hvala ti što si prihvatio biti trener za razvoj Hrvatskog triatlon saveza. Veselim se našoj suradnji. A vas sve ostalo molim, ako imate pitanja, slobodno pitajte. Vidimo se na natjecanjima. Gnjavite ga, mislim da je vrijedan, da ga se gnjavi, da se iz njega izvuče što više znanja i tako dalje. Hvala ti lijepo, hvala vama svima i do slušanja, odnosno do gledanja, a tebe, Martine, molim da ostaneš još koju minutu. Može? Ljudi, hvala lijepo, pozdrav! Hvala puno. Mm.